Mũtaratara wa kuoya mawoni megiĩ maũndũ ma ũthii wa nambere wodi-inĩ ciothe 45 cia kaunti ya Meru nĩ wambĩrĩirie. Kũringana na maabitha arĩa maratwarithia na mbere mĩhang'o ĩno, mawoni maya ma mũingĩ matanyĩtwo gũturanĩrwo na kĩoneki kĩa gavana wa Kawira Mwangaza nĩguo kũrehe maũndũ ma ũthii wa nambere. Mamwe ma maũndũ marĩa andũ aingĩ marenda marĩrwo megiĩ kwenjerwo ndobori cia maĩ na kũgacĩrithia ũrĩmi, maũndũ marĩa marahinyĩrĩria thirikari ĩrĩa ĩkuo ĩtĩkĩre gũkinyanĩria. This exercise, the technical officers are only taking opinions of the citizens with very little interference, only guidance in terms of the sectors that they have to make contributions, so that we ensure that everything that we capture in the plan shall be the views and opinion of the citizens of Meru. Kama wanalilia mambo ya maji, wachunge mambo ya catchment areas. Kwa sababu watu wamekata miti, na kama wamekata miti wasingoje kupata maji mingi. Hata tukifanya boreholes, maji haitapatikana sana kama watu wameendelea kuharibu catchment areas. So hiyo ndio ningeomba, hiyo ni maoni yangu nimepeana. Tuko nayo ni ya maji, na tunahitaji tena kama kuna usaidizi kutoka kwa serikali tusaidiwe vile tutapata boreholes, ndio at least tusaidike. Hata kama hatuna mashamba ya kulima ama hiyo maji kidogo ya kutumia, utalima hata mboga kwa ngunia, haina shida tukipata maji ya kutosha.